Apa rekete? Betul? Ya, aku malere si tepe. Ya ko suku tepe patama tepe, masya Allah. Namo mangaji ko masih pa, alhamdulillah. Uy, masih ya. Tapi ya ko malere tepe, madari mangaji masih pa tokkedo. Tomon romiha. Apalagi kung kapanru-panru. Gena 2-3 tahun. Makun rai. Jadi ni ceritanya. Betul? Ya ko malere tepe pak mangaji masih madari pada kedo. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم. Kalau tuh kemarin tepat tahu mengaji masih gede pada kilo.